بله تماشاوان هجال سر داوین پیشهاتی ریکفتنا امریکی ترکی درباری آواکرنا نفچه آرام لروجالات چم فرات هروها داوین داخیانین سرکردین قصده و پیده درباری نفچه هاجی برز شیار عیسا لکولینر تبلی بولتنید به برز دما تباش به ازیج داخیانیا مظلوم عبده فرمانده گشتی هزن سوریای دموکراتیک قصده دست به بکم دبیجن اوقات قبول نکن کو نفچه آرام جسر کانی حتی گری سپیبه پیوست جدیجلی حتی فراتی به اگر تو هبونا قصده پیاده د نفچه آرام دنب اجبر چه پشتوانیا نفچه آرام که او یک چواتید بله دم باش از دبیجم سکردین پید یان پکی دوی مترسیه دنه گو دورا آرام روجاوای کردستانی پارچه بکی او جه گودنا دبن کنترل آواده پارچه بکی او بخوزانن جی گو وی شوی بو وی نگاوا داوی به گاوادی یعنی برین هاجی که مثلا بیجم ترکتنا عزازه و کتنا جراب سیده لی کاری وانه سکنی دوباره کتنا عفرینه و هات کفن توازن کفنا روج آوای روجلات فراتی دیجی از بیجم چته گو مظلوم کوبانی توازه بیجه ما بستاوی او کو توازه همان روجاوای روجلاتی فراتی بکوی د نافچه آرام دش بو کو او جه ببی وک وسی او نافچه آرام ببی وثیقه دولی وثیقه امریکیش بو پاراستنا دوری از بیجم وقت مظلوم کوبانی ولود بیجه ما بستاوی کو رولاوات وجه دوری ده هبی نگو رولاوات نه بیان دیدا چاوا رولاوان هبه اگر ترکیه تکزدکه دبیجه اگر نفچه آرام را آواکرم پیوست تو هبونا پیاده قصده لروجالات چم فراتی نبه چاوا رولاوان هبه افت تشته گو ترکی تخوازی لی براسی هی کس نزانی جبر همو تشتین گوتن جی هی خوندنن یعنی تکهوناتن کس نزانی به براستی سر چه لف هاتن هر دو عالی امریکی و ترک يعني صدي ترك تخوازن جو بيد الورنبي قصد الورنبي لي از بيجم جو رنگي جو بيد تخوازي او جو دفري دهبن يعني جتين هاتي گوتن سي مرحله هاتي اواكرن او دفر آرام 5 كيلومتر و هيزن امريكي و هيزن تركيا كنترول بكن لي جناب جو هيزن تركي درباسي و دفر بن تناخوا جناب درباسي باجارين كردا ببن افيك مرحله دي 9 كيلومتر هيزن امريكي كنترول دكن مرحله دي 4 كيلومتر دي هيزن امريكي كنترول دكن دوي قصدي چکن خوی گران جوی دوری بکشینی افتشتی گوتنه يعني از بيجو مختي مظلوم كوباني في تصريح دي مبستاوي افجي لي ترك چت خوازنا ومساله كتيا باش برز زوارم سر داخيانيا وزير دربيه تركيا مالو چاوش اوغلو گوت كو سروك امريكا دونالد ترامب سوز دايوان كو برفريا نفچه آرام 32 كيلومتر به هروها دخواست کرنه كو تو هبونا پیاده تو هبونا قصده نفچه آرام دنبه ابیکتی چواتی ابیکتی واتی کو توایا دخوازن ترکیه جیب به و نفچه آرام لگوری دخوازن وی ور آوا کرن یا نه اب نشانه چیه يعني هر تركي هوال بندك امريكيه دفري دو از نباورم كو يعني بخوازن تركي بخسرن افساد صدي ويتشنا تركي بيك بين اللي از نباورم جو هما رؤيا تركي حرفيا يعني وري طبقاندن جيب كرن از بيجم افتشتي چاويش اولود بيجي افتشتي جو تركي تخوازيه امريكيه بجران دي از بيجمنا ابن جاره كمينو جو تركي تشتكي تصريح كده يعني مسؤوليه بربسيال تركي من تصريح كده درت كفينا راست امريكي دبيجن دبي تشتكي ولو تشينو يعني حتى هاجي از نباورم جو امريكي قبول بكن جو تركي درباس بويرنجي جو ترك تخوازن تركي تخوازي درباسي دفري ببي وقع عفريني صيغه عفريني قلتي روجلاتي فراتي اوغلو د كونغركي روجنمافاني ده اشكره كر كو سروكي امريكا بخوا سوز دايوان كو برفرهيه نافچه آرام 32 كيلومتر بچاوا تدبيجه بتني گوتنن اف داخيانين كو جاليه تركيا بدل دكبه يعني تراسيا داخيانين وان نينا
از بيجم چند دربيديجي يعني من جاري كمينه چند جاري ديجي بربسيالين تركي تصريحات دانا ودركتي انا راست حتى ايرو تا ايرو اما فخندنا من از نابيجم تشتي هري راست خندنا من لي از بيجم چه از بيجم هي كس نزاني براستي سرچلف هاتنا تشتي قوم بيجن تاني خوندن قراءات از نابينم go تركي go امريكي وهن ترك بويرنگي go ترك تخوازن درباس بن نجبو كردان نجبو نابينم برجونديا ده واده go دوري تسليمي تركي بكن برنگي go ترك تخوازن باش يعني لغوري قوتن انت حتى ها تركيا وامريكا لسر افاكنا نافچايا آرام لهف نكرنا ونگهشتنا تركبتنك داويه ايروجي بنتاغونا امريكا اشكره كر كو نافچايا آرام وهدي جيب بالهن بروسين دنيان غريداي بريكفتنه وتزوترين دم ده دست بيبكا ودست بكار بكا يعني اف يك تشرو فجيره تكرن اف يك تيواتي كو حتى انا هردو الي نگشتنا ريكفتنه كدرباري نافچايا آرام وما بس تاوي جوان بروسين دنيان غريداي بريكفتنه چنه بحثات چتك نا اما ادبينم لفاتنا لي ام نزان بسرچ لفاتنا از بيجم تشتي جو تصريحات درت كفن ديريغو هو بيجي قيل لفاتنا يعني لفاتنا كيا جبر اف تسريبات تشيدن براسي اف تسريبات استخبارات ان نشر راقتين يعني تخازن جو بچو حمو اليان بدنا ناس كرين جو تشتكي از بيجم لفاتنا لي ام نزان بلفاتن بالضبط شيء يعني اللي قال لك شروفاكان سياسي ديفيجن دنجن هنا ديفيجن اف داخيانيه بنتاغونا امريكي تديار كرن كون حتى انها تويل هفكرن نها تيكرن وامريكا تواظب بالتناخوا لغوري داخوازن خوا نافچايا آرام آوابك از نباورم کو امریکی تناخوا دورا آرام آوابكن جبركو ترك تخوازن ترك ميزه ترك از بيجم گلك پلكيوات ويل اسكا سوري دهانا ترك يك جي حوال بندي امريكيانا افيك يادوا گلك پلك دستيواد هنا كان سربليزن جبرولوجي از بيجم اگر يعني از توقعناكم هر تشتي بدنا تركي لديس از توقعناكم جو تركي بيت تشتك مساله دركفي دوي تركي تشتكي قزنج بكي روجاواي كردستان يعني روجلاتي فراتي از بيجمو تشتكي قزنج بكي يعني مثلا جو امريكي بتنها خوا دبر آرام آوا بكن زحمت باش ام ورن سر داوين داخيانين سركدين قسدي وبيدي وكون هما جوت مظلوم عبد جوتبو بيويستا نافچاي آرام جدجلي حتى فراتي با هروها الهام احمد بريات چند روزان گوتبو امرازینا لسر برفرهیا 5 کیلومتریان درباری نافچایا آرام و توایا چکن خوی گرانجی جروشالات چم فراتي بکشینن و دانو صندنه لگل ترکیه بکن و توایا ناکوکین خو لگل وان چاراسر بکن هروها صالح مسلم هروها الدار خليجي او جي رازبونا خو لسر برفرهیا 5 کیلومتریان دانا ديار كرن افيك شواتي دا وكون هاد رابورتا مجيد هات او جانجي سركدين قصدي بيدي دخوازا نابنكاريه جامريكا كنت تاكو دانو صندن وان لجل تركيا دس بكن يعني بيدي قصدي دخوازه دوان دانو صندن دا بيجي تشد خوازه جو تركيا تكز بكاكو او تم ترسيه للسر اولهيه او دروس ناكه يان ارمان جنويني دهنه بيجم افتشي قلت بيجي افت داخيانيه جو سكردي بيد دون اثباتش ادبيجم شخوندنا مرج مساليرا يعني از او جيزانن كو تركي رقمك خرت دفريدا او جيزانن جو تركي حوالبند امريكا او جيزانن جو تركي بي تشتك بي نصيب بي بارچج روجاوي روجلاتي فراتي درناكبي جبرلوجي ادبيجم بصيغه حري يعني مقبول جو إدارة واي ذاتي بميني دباركن أو جي صيغاغو دبيجن أم قبول كن 5 كيلومتر بي لي أو 5 كيلومتر جي بصيغاغ دسبيك إذا مغوتي بصيغاغو باشا برا كنترول هبي برا چكي گرانتي دا نبن لي دي سجي نايوي واتي جو ترك درباس ببن يعني شروط نواجي هنا مرج نواجي هنا جامريكيار دبيجن وهروها مرج تركاجي هنا جامريكيار دبيجن از دبيجن و امريكي داوي د توافق خينا قباح مرج هردو عليا دبكي و تركي نخسري تركي جبرولوجي وقتي سركردين بي دبيجن دبيم قبول كن 5 كيلومتر وام قبول كن چكي خوي گران ام بكشنن مثلا وام زان کو تركي بي تشتكج مساله درناكبي تخوازن بهاي هريكين بي او جيزان چكي ديجي هي از في بيجم يعني وقتي جو في صيغه امد بيجن بي
از دبیجم خساراوی جی نگلکه جبر ایرو ارمانجا ترکی ناو گو 5 کیلومتر یان 14 کیلومتر چکی گران ای قصدی وری کشاندنج دبری ام خوزانن قصدی د روجاوای کردستان دا خطر تمطرسیا عسكري لشكري سر تركي ناشكليني مثلا كيانكي كردية ومثلا بيككي قونا خوازن سر سينور بي يعني از بيجم اف صيغة 5 كيلومتر صيغة هري خرابش تركي را باش هفدمي كو بيدي دخوزا نزيكبونه كي جو تركيا دكا آلية كيدن لبو تفقارا خواه دانو صندرين خواه لگل رژیم اسد زیده ترکیه دویده ماداویه ده بریا چند روزان چند که پیده سردان شامی کربو لگل برپرسان رژیم اسد جویابو تچاوا الویلو تفجرا پیده ج رژیم اسد را تدخینه و هلوستا رژیم درباری نقشه آرام چیه گوری ناریناته راستی از وی شش مینم یعنی شش مینم گورا گهندن ول قاسی ترکیزی سروی مسئلت کی و شش بیم کو شیروکری سیاسی د میدیا دا سروی مسئلت پیون و گوچته کی نو یعنی مثلا دانستاننا پی د رژیم سوری را نه ولید شورشیا و نه جنو کا د سپیکریا یعنی مثلا ادبجم پککی و رژیم سوری مثلا استراتیجیا یعنی چته کی ادبجم چته کی نورماله پیدا وقتی دوی مرحله بخوده دوی قناعی تخوازه گو دانستانی به شامیره خورتر بکی از بجم او تخوازن رساله که نامه که بشین امریکیا اگر کو یعنی تخوازن بجن وک عفرینه چنابی اگر هم تخوازن وک عفرینه بکن ام آمدن ویده وری تسلیمی رژیم بکن از بجم اوه ناما گو تخوازن بگهنن یعنی تخوازن رژیم جی گلک چه دسته دنیم لیوقتی بجن رژیم بجن روسیا ایرو روز وقتی به روسارا یعنی به رژیم را دنو تستینو نامه امریکا را براستی نزی دیولو لی علاقات تکلید برژیم را روز که نهات نقد کرین یعنی چما اول خاص ترکیز سرد بیو گوچته کی نوه یعنی باش برز چکدارن رژیم اسد حتان هاجی لباجار قامشلو هنا هروها لهن دورن دن لباجار حسک جی دمینن اگر نفچه آرام هات آواکرین لروجالاتی چه میفراته و چارانویس ها چکدارن رژیم اسد لنفچه کردی چه به؟ بله شو جاراده ام سروی مسئله پیوین هبونا رژیم الحسكي والقامشلو براسيت يعني تمثيله كوي مظن هيا رمزيه كوي مظن هيا او رمزيجي وقت درباري ما قلت جو مثلا تجاري وك عفرينه چنابي رژیم سوری اف دفرجیره گل کی بالکیشا از دبیجم یک شتی گود هیله گو امزانبن گو ترکی درباس نابی او هبونا رژیم الواد دفرا يعني جبرلو جي دبیجم وی گل کی تاثیرای مظن نبي سر مسئله جبر از نباورم گو که مثلا عفرینه ترکو و فصال معارضه درباسي باجار كردي بن دبیجم وی گل کی تاثیرای مظن د مرحله دوی قناغه د سپیک د نبي لي گو تالي وضع سوري اتفاقيات داوي چيبون تسوية نهائي چيبو هنگي به مسألة كدي از بجم دوي دميدا بلكي رژیم إذا قامشلو حسكي فكشي لي هناك يكمين ده وقتي نافچه آرام بصيغة بو از بجم چيبه وتأثيرای باندورا و رژیم سوري نبي بله گلک سپاس جبو میوانی مشیار عیسی لیکولینر ایروت میوانی مبو گلک سپاس جبو بجدار بوناته